Zdravo ljudi, evo, stali smo na parking nakon koliko? Pa nakon nekih 40 minuta, da. Smo stajali na cesti, imali smo prometnu, razvalili malo auto i naš i tuđi, tako da, evo, djeca nervozna tamo. Da, mislim, hvala Bogu niko nije povređen ni sa jedne strane, jedino što je auto oštećen. To ćemo riješiti. Da. Bitno da su glave na ramenima, ali desi se uvijek neko, da ne kažem šta. Dobro je, ljubav. Nema mama Dudu. Niš, sad ćemo vam sam kratko pokazati koliko možemo, pošto je već mrak. Pa to i veje snijeg ovdje. Snijeg, led, katastrofa, znači, užas. Dobro je, ljubice. Ajde da vidimo šta smo napravili. Mislim, mi smo već vidjeli sve, ali ne znam koliko se vidi. Evo, vamo je hauba udubljena. Evo, branik puko. Ovdje je izletilo sve ovo kod fara. Ova plastika cijela otpala. Hauba se komplet tu nadigla. Znači, kaos on. Ali dobro, vidit ćemo. Sutra ćemo odmah kod majstora, osiguranje smo zvali, tako da, eto, šta je tu je. Mislim, realno moglo je biti gore, ali evo, Bogu hvala, mi smo svi dobro, samo što eto, auto je dobio svoje, tako da sad vidim tu još par sitnica da je nešto izbijeno i sve, ali dobro, namjestit će se nekak, pa da. Nas ljudi nazad u garaži, pa sad vidimo otprilike šta se dešava. Je tu svjetlo i sve, ali ne vidi se sve najbolje, ali pogledajte ovo. Izbilo komplet plastiku. Ovdje, evo, far je u redu, radi. Sad, da li je nešto dobio, evo tu je udaren, malo ogreban ili šta. Ovo isto, tu evo se vidi kako je izbijeno. Plastika je tu pukla, onak pošteno, fajn. Evo i vamo vidim da je udaren. I ovdje dolje, tablica se nešto izvitoperila. A ovo je tu na haubi, evo vidi se kak je sve bijelo i tu je to udubljenje, hauba se tu podigla bar jedno 3-4 cm. Evo vidi se ovdje na ćoškovima isto kak je udareno. A evo druga strana, ovo sve se tu izdiglo. Cijeli prostor između fara i haube. Hauba se komplet savinila. Tako da sad ne mogu više od tog vidjeti, ali evo ima je posuda izudarano i ko zna šta je još ispod haube. Je se smirila od traume? Skoro, da. Evo, žena se smirila, to je najbitnije, pa da. I djeca, super. Dočekalo nas je ovo predivno vrijeme danas, a mi moramo ići kod majstora da popravljamo auto. Doduše, dogovorio sam se sa ženom da ona to danas obavi, a ja da ostanem doma i uživam sa djecom. Pošto je ona vlasnik automobila, bit će lakše kod papirologije koju treba riješiti. Ja mogu do tada iskoristiti vrijeme i otići van malo uživati sa djecom. Evo ljudi, došlo je do promjene. Ja idem umjesto žene do majstora, pošto smo malo u strci nekakvoj, tako da ona ostaje s djecom i ja idem to obaviti, pa ćemo se javiti šta se desilo i šta je bilo, šta je majstor rekao. Ajmo naš auto upaliti da vidimo šta se dešava. Majka mu stara. Ajmo.
Tako. Pali pilu, kaže. To je to, ništa. Ljudi, javljam vam se s puta. Neću snimat u vožnji, ne volim to, tako da čujemo se. Pogledajte ovaj predivan dan. Ovo je baš predivno. Jučer kaos na cesti i gluposti, saobraćajke, a danas sunce sija. Predivna. Kakav pejzaž. Znači, predivno. Gledajte vi ovo. Put za uživanje. Ništa, idem sad na glavnu ovu cestu. Neću više snimat. Tako da čujemo se kad krenem nazad od Majstora. Pozdrav. Evo ljudi, vraćamo se od Majstora. Pa mislim, nije toliko strašno. Rekao i on da će biti cijena tu negdje 3 do 4 tisuće eura otprilike. Ali pošto imamo kasko, tako da moramo mi samo platiti 300 eura, ostalo pokriva kasko i naravno kasko će nam poskupiti nešto malo. Tako da eto, to je sve riješeno. Pa da. Šta mi je majstor rekao još? Svi originalni dijelovi budu ugrađeni, tako da što se tog tiče nema nikakvih problema. Auto će biti ko nov, farbanje i to sve isto tako. Tako da, to je lakiranje. Kad stignem kući pokazat ću vam ispod haube, tu se vidi da su i farovi dobili i tako da oni moraju oba ići van i mijenjati se, ali dobro, eto, bože moj, tak je kak je. Desilo se šta se desilo, svi smo živi, zdravi, najbitnije. Djeca se nisu nešto previše uplašila, plakali su doduše, jer ne znaju šta je, mi s policijom moramo razgovarat, glupost, ali dobro. Prošlo je, eto, sve će se riješiti i da, šta je još zanimljivo, auto će nam biti nekakvih 2 do 3 tjedna na popravku. To mi je malo previše, ali ne možemo promijeniti. A za dijelove da stignu otprilike tjedan do 2, tako da ukupna računica je nekakvih 5 tjedana. Nažalost. Uglavnom ljudi, bio sam u Passau, znači kod Majstora. To je Wagner firma za karoseriju i dijelove. Stvarno ljubazni ljudi, sve, mislim, zbilja su bili top. Pregledali su to sve, je potrajalo malo, nekakvih pola sata, ali nije to ništa strašno. Nego vani je toliko predivno vrijeme, znači to je, ali zbilja, nakon onog što je bilo jučer, ovo je vrh. To je evo kao i sami što znate, po takvim vremenskim uvjetima kao što su jučer bili, mislim, naprosto, eto, svašta se može desiti. Ovo je nama prvi put da je takav udes. Imali smo jednom sa autom neke probleme, pala nam je grana, bila na haubu i razvalila ju totalno, pa smo dobili isto novu, ali ovo je baš prvi put da smo imali, eto, tak nekakav udes. I nažalost, eto, i s djecom u autu i sve, ali dobro, prošlo je, ništa, evo, stižemo lagano prema selu, pa sad kad dođem kući ću vam još pokazati šta je ispod haube to i da ženu obavijestim koja je cijena i eto, ništa, javljamo se dalje. Ljudi, da vam sad pokažem šta se još ispod haube našlo, šta nam je majstor pokazao. Moram malo ovako s rukom zadržati, samo da namjestim haubu. Evo ga,
to je to. Šta se desilo? Plastike popucale od farova, oba dvije strane, znači kompletan far mora van, evo. Možda čujete kako škripi. Kažem, ovu plastiku sam već rekao da je oštećena. Šta je iznutra, još tu ova plastika pukla. Ovo vidite isto da je izletilo van. Ovi plastični kao šarafčići su se posavijali, s druge strane far isto izletio tamo. Tako da, eto, ne znam šta bi vam rekao. Dobro smo prošli, vidjet ćemo još šta će biti kad se ovo sve skine dolje, onda ćemo više znati. Tak ljudi, eto, prikazao sam vam ono što sam mogao, nisam snimao tamo kod majstora dok smo bili, iskreno malo nam je, to jest meni bilo neugodno, pogotovo što smo novi u ovom svem i onda mi je glupo pitati, gospodin Wagner, jel mogu da snimim šta radite i sve ostalo. Uglavnom, da, ja sam tamo sve potpisao, žena mi je napisala punomoć na papiru, prihvatili su sve u redu. Eto, stvar je ta da kažem, otprilike možemo računati u najgorem slučaju 5 tjedana, u najboljem mislim 2 ili 3 da sam rekao. I to je to. Pazite u vožnji, evo vidim ovih dana da po Austriji isto snijeg pada, Hrvatska valjda isto. Polako vozite, nemojte srljati, ali evo, ne znate šta vas može dočekati na cesti. Nama eto, dovoljno bilo malo leda i to je to. Džabe i zimske gume, džabe sva oprema kad se desi glupost. Sve je dobro, kažem, osiguranje će pokriti, mi eto tih 300 eura moramo platiti. Jedino što kaže, bit ćemo bez auta jedno vrijeme, ali dobro. Ništa ljudi, eto, hvala što ste gledali video. Ako još niste, zapratite naš kanal, stisnite like i kažem taj subscribe. Komentirajte slobodno, recite nam znači vaša iskustva. Kako se vi osjećate ili kako ste se osjećali kad ste imali prometnu ili kad vidite da neko ima i sve. Kažem, kod nas nije ništa strašno sem lima i plastike, ali to se sve može popraviti i to je to. Ništa, evo ja spustim haubu pa idemo ženi obznaniti koliko para će to koštati. Čujemo se. Sad idemo još u kuću da ženu iznenadimo sa cijenom, da ona čuje koliko šta. Dobar dan djeco, dobar dan ženo. Procjena, popravka. Želim ni da znam. Ajde reci, molim. 3000 i nešto sitno će biti, tako da. Eto, čisto da znate. Pa da, pizza, pravit ćemo picu. Pa da, ti kažeš na tu cijenu. A šta da kažem, mislim, uzmi ili ostavi. Dobro, 300 eura plaćamo. Evo, ove male, ja ovdje je ludnica ljudi. Uglavnom 300 eura ćemo platiti. Bilo, prošlo, ošlo. Bitno da smo mi svi živi i zdravi, a drugo mislim nije da je ok što se to dogodilo, samo što eto, na neke stvari ne možemo da utičemo. Bilo, prošlo, ošlo i to je to, riješit će se. Ništa ljudi, lijepi pozdrav želimo od obitelji na kvadrat i vidimo se u novom videu. Bye! Ćao! Bye!